Era radyo dengi gele. Şinavendان uçağına radyoya denge gelden baş koydarın hece İrude Hegulane 2024 İmili Brüksel saat nehle Ahmed'de. Hemen uçağın sırası ve peşkeş bikinden de masadiye reper apıya. Parezeran bu çuyuna İmrali Saledan'ın nukerin Parezeran buraya kayaset Salih Razi Öztürk Rezan Sarıca Faik Özgürero bu mazlum dinç bu hevditina bu vekilen xareber apılıyor calan Ömer Hayri Konar Hamile Yıldırım ve İsa Aktaş reviken Serli Serdozgeriye Bursa'ya müdüriyete girdiğinden Parezeran des şankerin kovu bahaneye cezeyin disipline kusiye mahanca hareketi dayin ne hukukiye umafem müvekkilen me umafem Parezeran tenebin pekirin hem duazın ve Parezer biçim grava İmrali u müvekkile xare hevditine biken. Parezerin buraya hukaya sert Salih İbrahim Bilmez god Vazarata Adalete yekser deravandike. İbrahim Bilmez derbare bersi ve Vazarata Adalete kuj bu pırsname açıl parlamenterinden parti bersi Davud Yarkerko tecitnine jane ferakbi. Parezer Bilmez god Vazarata Adalete u müdüriyeta gişçi girtigahan deravandiken. Eğer tecitine be bila eşkere biken be Parezeran çen caran hevditin kirine. Deslattariya kebe tecit geriye bengeha deslattariya ve evre baza go belse u faşizma Hitler'e. Emni karın bıçı havaya agahiye jimvekilen xabikiren. Jimvekilen yani İmrali ve İsa Aktaş 6 salında girdiği hede u deviya bu vereberdan. Teviku 2 hafta ser 6 salan derbas buna evbernedan. Ve bir yara desteğe çavderi u idareye girdiği heberdan avi cibu saleke hat edireşkiren. Em bizore bir telefonu bir reveberiye girdiği here ahvin u eviyek bihist. Diyarek bu bir yara direşkirna infaziye devama politikaya ve İmraliyereye. Hevdanek jibu ve yekeye ku agahi jibrez öcalan bekirten evyek teci vedetire u desilatları duhaze ve revşe devam bike. Parezer Bilmez ve bir kız ku berya daxuyaniye tecid dine ya varzarate adalete jibu se mehendin cezeyin disipline le müvekkileme hatiye daim. Ev bahane haku tecid direş bikene. Semahan careke be cezeyin disipline hevditina malbate 6 mahan careke be bir yara dadgeri infazere hevditina Parezer amberenkeke keyfi dağıstenkirin. Taliye ke hukuki ye ve bir yareline armanç hevditine astenk biken. İddiadikin kuli İmrali tecitline ve virenge haneke xwe hem bimediken hem jî biraya giştirediken. Ev be hürmetiyek emezine eşkereye gunaxwazin dengê müvekkilê Mebrez Öcalan bikîje derve. Duxwazin meseleye Kurd bu politikayên tündiye çareser biken. Jibu ve jele Serbrez Öcalan tecid feriz diken. Parezer Bilmez des şankir ku dereva devlete ya tekildari tecida İmraliye eşkere dike ku revş geleke ciddiye ugut dive sekneke hurtebe. Dive netene beşek dive herkese ku xoveke muhalif penase diken edici tecida İmraliye helvest nişan bide. Eğer ev ne ekerin ve tecid ve revakirin. Tecid bengeha ne çareserkirna meseleye kurde. Eğer tecid devam dike eğer meseleye Kurd nay çareserkirin henge muruvnu kare kala nerbune u hevin açtiye bike. Tecid u şer giredayı heven. Derevin vazaret eji tene vataya ısrara dışarıda. Evji bandor ile herkesi dike bahsa nerbune diken. Eğer nerbun heye dve tecid rabe u bevajya diyalog edes ve bike u muhalefet tecid bike rojevede. Tevger azadiya jinen ezdi taje ure ve beriya xoseriya demokratik aşen gale çalakya seruk meyvane malaweye dan despekirin. Duh çalakya ji komelgeha digüre hat despekirin. Endame sazi ure ve beri mesajini serdana malan kirin un vene u broşürin ku jiyana reberapote deye diyari wan kirin. Di serdana malbate de endame koordinasyona taje Naze Aliyas ahvi gud Pengava mej bu azadiya fizikiya serok apoya. Em ji wekjiren ezdi hatta azadiya fizikiya serok xwe me tekoşine bikin. Endama meclisa komergeha digure semire sabri diyarker ku pengava van yek jigaven sereke u bovateye. Endama mektep siyasiye pade Musa Kasım jibi xeyrhatın da jinan ugut
هستک و کیخوشیک بو کو جواتک بو صدر باسی مالا مبو وینی ربرا بو دست وان ده وکه دیاری جبو معنینه وکه جواکا شنگاری دینداری ربرا آپونه و حتی آزادی سروکا پو میسوگر و تکوشینه بکن سردانا اندام کنکه او سروکا شیر سموقیان مام سید ملحم جی هاته کرن براوی چالکوانان اندام تاجه یا کوملگه ها دیگوری رحم خضر آخوی گود مپشتی فرمانه و حیائی رو به فکر و فلسفه سروکاپو خل سر لنگان گرتیه پیوست همو کسین لشنگالی جن جوان و کال توا لسروکاپو خودی درکوه مام سید ملحم پیشوازی شانده کر و گود ام بخیر هاتن همو دایک و خوشکان دکن و سردان مکرن و وینه سروک جمره وکه دیاری آنینه سپاس دکن به سروک ندیت بو وی جشنگال ندیت بو لبمه و هات او شاگردین وی ام جتونه کرن رزگار کرن herkes شنگالی دوی خول بر آزادی سروک ده بر پرسیار ببینه د چارچوب پنگاوا جریبرا پر آزادی تفگرا جوان شورشگرا پاشرو آ باجار دربسی پیشنگه هاوینه او پرتوک ریبرا بوکرن پیشنگه لپارکا شهید عثمان صبریا دربسی آد بکرنده دهان وینه او پرتوک ریبرا بوهات پیشاندان د چالاکی ده اندام انسیاتیفا گل آ باجار دربسی سوید مش دست شانکر کو تجتال سر ریبرا پو تجتال سر تواهی مروانیه معیش گود فکر ریبرا پو لیدیج کابیتالیزم و دستلاتداریه جبر وجی تجسال سروی تی گران کرن اما حیا آزادیا فیزیکیا ربراپو لقادام بن تب کوشن دداویا چالکی ده سینویزیون اکل سر تی کوشن ربراپو تجسال سروی هات پیشکش کرن شویدن بالا فرنشریان دولت آترکا دا گرکر هرما بنار قندیل بمباران کر هفسروک شارداری بنار قندیل دلشیر ابراهیم راگاند کو گندین کوزینه او دربی هاتنه بمباران کرن دلشیر ابراهیم گوش شویدن بالا فرنشریان دولت آترکا دا گرکر لسر ازمان ده ورا پشتر آبنار قندیل دیگریان هروها گندن کوزینه او دره بیجی آلی بالا فرنشریان دولت آترکا داگیر کر و هاتن بمباران کرن حتی نا درباره انجام بمباران ده تو آگاین زلال نهاتیه بدست خستن لالی دن دولت آترکا داگیر کر آگیر بردا زوین گندن شروا چتین دولت آترکا داگیر کر ینل گنده باسیله آگیر بردان زوین گندن آقبه و بنه ین شروایه Erişenli dijavaya dem partiya bireci ke legelek bajaran hat şermezar kirin lirahaya parlamenterinden partiye Salih Aydeniz u Zeynep Odun Cicdinav'de Lirsiye Karabalıklı peşa şaredariye bireci ke dahuyan ektan. Polisan hevdan ku çalaki aslenk bikende çalaki da endamı verisa şaredariye yeden partiye Hakan Arıcı ahvi gud em erişkaran baş nastikin gel denge xwe neda begit da dem partiye. Bila baş horizane ku erişen çetevari u politikayın reşkirin ve nekaribin mecriyame bikin. Diruk tücaran xıyanetkaran afunake parlamenter Salih Aydeniz ahvi gud dibe begit istifa bike kesne kare iradeye gel xas bike. Begit u çeteyen ku pişta xwe pe gerin diken nekarin me bitersinin. Em banklo vezire dade diken ku demil dez peyvira xwe pek bine. Çalaki bi duruşmaya begite diz istifa bike bidavi bu. Liwanejili peşyari xısna dem partiye daxuyaniye kattayın. Hevseruke dem partiye wane veysi dilekçe ahıvi gud gel ve hesabcı çete u dizen veki begit bipirse. Le elhejili peşi abaya partiye daxuyaniye kattayın. Hevseruke dem partiye elhe Songül Korkmaz. Ahıvi gud kesne kare iradeye gel gaz bike. Hevseruke DPP bajer Resul Çetinci ahıvi gud Mehmet Begit bir istifa kirne xıyanetli iradeye halke birecik ekiriye. Ve berxodan u tekoşnama yelidici zihniyeta hain gazbkar u çete donu. Keke Begit eriş havaya da partiye kiri bu hata girtin Halil Begit pişti erişa çektariya haşte gulan ede litici abaya reksla partiye ve kevu demokrasiya gelenden partiye birecike uğrahaye pekat hatı bu çavkün hata girtin uşandı girtka tipa teya hejmar yek ar rıhaye.
نوبت عدالت یا امین شن یا شهر دروژا نقطه هشتمین ده دومه نوبت عدالت یا امین شن یا شهر دروژا نقطه هشتمین ده وزارت داده دوام کرد و داخواز عدالتی کرد. پاریزیان حقوق جواکی دو چونه سردانه یاده امین شن یا شهر و کره و فریشن یا شهر پشت چالاکی بداوی بو چونه مجلسی. کلبرک دن جهات کشتن هدراگانه کو کلبرکی جگونده نلاسیه گیردای باجار زردش رشات کردستان لسینور قندیل دنجام ایرش هیزن دولتا ایران داده کشتن کلبر نفسی راگاند کو کلبر هاتیه کشتن سالار احمدیانه و 24 سالیه و گود سالار دماش بود دبرا جان آخواه برنچاری دیچه کار کلبری جالی هیزن دولتا ایرانه و لدورا زردش بچه دوچکا حتی گوله باران کرون و جان خوش دسته بالباتا سالار احمد جنازه کره خوش نخوش خانه باجارو که قلد زی گردن او دفن کرن ساراکایا هات تالیه کرن هفشاردار باجار یعنی سیبینه ساراکایا دسیده چلی 2017 هنده سردگیرتنا مالان ده هاتو بو کرتم دادگاه جزای کرانه هجمارا چالیار مردینه او بحانه اندامتیا رخستنه به 16 سالان جزا کر ده دادگریا بلند او جزا خرا کر و جنو به هاتا رساندن دویمه رونشتنا و لچارمین دادگاه جزای کران آ مردینه هات دیتن ساراکایا جبر چالاکیا boykota girdiyan tevhir rüştüne ne bu? Parizlerin parlamenter eden partiye Kamuran Tanhan, hevşaredaran seybine Gülbin Şahin Dağhan, aktivisten tecayade partiye tevhir rüştüne bu. Parizler Mehmet Emin Kayadı parastına xwede dest şankir ku müvekkile visara 7 sal و 3 ماه و 29 روزین گرتیه دیو ev sal li berçavan were girtin û müvekkila min sara were berdan şandiye ve merce qedexe derketina derfî volet biryara tahliyeye Sara Kayada. دو روزنامه‌وان او شانو آر خلات کردن. مراسم خلات یا 22 آزادی رامان و ifade یا آیشنور زاراکولو به افکاری کمال مافیا مروان ایهاده استانبول و تیهی و لآوای یا ایهاده بیولوی هات پیکانین. تبی پاریزوان مافیا مروان هنرمند سیاستمدار و روزنامه‌وان سازین حقوقی و رخصتن جناجی بشداری مراسمی بون. مراسم به سینویزیون پاریزوان نافدار آیشنور زاراکولو دست بکر. پشت سروک ایهاده استانبول گلسران یورل آخوی و دیارکر کلی ترکیه پاروکرنا مدیا دیجیتال جید بسده ما بن چاپکرن و گرتنه دوام تکوش نخو خورد بکن هفسروکا گیشتیا ایهاده رنگ کسکین جاخوی گود لی ترکیه ایدولوژیا فرمی دا اصلا فاشیزمه ده ev ideoloji benge avakirna komareye. Ayşe Zarakulu da salin 1909 ber fikir u pürtüken çap dikirin hate girtin u hate darızandın. Ayşe Zarakulu bu cesaret bu pürtükeke mina metingeriya nav devleti ya Kurdistan ya İsmail Beşikçi çapkir. Jibu veji her halata binavi ve veredayin heviya jibu paşerojen azat u fikri azade. Sinan Zarakulu peyama dayıka xwa Ayşe Zarakulu ya jibu merasima xelata weşana azadî ku sala 1998 de li Almanya hate pêkanîn şand bixwend. Di merasimê de rojnamevan Çîdem Toker, rojnamevan Metin Cîhan û Koma Hunerî ya şano ar hatin xelat kirin. Jibu peşbirka Çîrokaya Hüseyin Deniz Serdana Davi Sibeye eğitim senarı haye ve yekemin peşbirka Çîrokana Hüseyin Denizli darbixe. Peşbirci bi zaravayên kurmancı û kirmançkî yên Kurdî tepêkanîn û serledana dawiya ji bo pêşbirkê sibe diqede. Hat yarkirin ku pêşwazî wê di 15 Gulanê roja cejna zimanê Kurdî de bêragihandin. Hüseyin Deniz di sala 1956 de li gundê Stiliyê ya girêdayî Nisêbînê ji dayîk bûye. Piştî sala 1975 de li navçeya Sêwirk a Rihayê û li Nisêbînê mamosteyî dike. Di derbeya 12 Eylûnê de tê girtin û 5 sal û nîvan li zindana Amedê tê girtin û îşkence kirin. Hüseyin Deniz nivîskar û rojnamevan bû, zewîcî bû, bavê 4 zarokan bû. Herî dawî li Sêrêkaniyê nûçegîhaniya rojnameya Özgür Gündem dikir. Hüseyin Deniz di nihê tabaxa 1992 de li kolaneke navçeyê rastî êrişa çekdarî hat û şehîd bû.
Nuçame daviye bernameye merasima kupaya Ahmet Spor'e diyar bu Ahmet Spor adı komasor Aliga Düyemin ATFF'de bu şampiyon dedi yazdığı kulane roja şemiye saat 17 bernameye merasima kupayla darbıxe. Li törena ku de li stadyuma Tahir Elçi begerinde Hünermend Xeyro Abbas, Azat Bedran, Pervin Çakar, Bajar, Halim Ömeri, Şiyar Bervari, Dijin Ramazan Karakaş u Jarman derkevin serdike.